nipa te say wa obetuma ayese dia wo ye ni na bi but ade control asofo bebre nyame asem me pese ade control me nyame asem betuma aye bibia bi but asem no na me hwe menim nia ede menim say atembu ewo wo achi no eno na control me amen Apostle Oboh Donkor wa dwonche wo ho se mama de tin say who is that asofo so ye bone ai because say no be who suffer me pan say o be who suffer me pan na asam o ka no wona wo ti akire no asay asam ne wahi because say o cassette nya bone na so no bone na why na asam ne ye wahi dia oh there be say akwai so asam na say wa de bia wo ye na ho so wo twa punk no you sit the mic no catch enkofo se mamu twa so for bi so ho a atawe a wo be na wo koto hu ne nanim no eno no di preach o do atale na preach na ba dem so atale no di preach so for prepare the message o dey ba that so do atale be especially o mu na yo mu gina kwa ho fo so mo nya asofo say me spako swimming car asem keke o matete nkrofo o no mo nya asofo na mo ye wo de kwa ho na wo so bi preach akwa le chane chia no eja gudumane pato asem kire ma gina bi sawo wo ye asofo ana wo ye kwa ho asem pakani no anche oni ni papa nya oye ebi te ye be kura na kwa ho e ma wo emema wo onye speaker kokoro abako onye aribe okasa hello ebe ba no ano no jira kwa ho bebe nya asofo okay dabi ma ya ma kasa o mo ya asofo baby obi anti safu makwata pia wata obi aba sukwa na dem ya na manom na obi nso akọ bi aba ono nso akwata putesi grass ba ko ono so ano ye pia ye nyina ye ensanamfo ai ye da ye ensanamfo na so akoso akọ no monsa na wo musa mkitanza na so mahu kra wa ente se obi center bible se mo misa na mo behu ente wa se obi sa no se wo ye sofo ana se wo ye dai enti mo ye bone bible me he fa na we hu bible mo se ye kwesi aso de sika kwan anaka kwan me fani esi aso de so na so fu jamu fu na ka ba ka be fa esi aso de station yes was station cars na ba ho na mbe loduo edi nipa kro nti se wo de wa so dan ko station cars lodu bukuma fo na nam ho ene ade na ho na wugina pressure ka bi twifa wo so a na wu a o kwa hefa o bani ale tuna be ko bani baby I was so asada na one no me for am kwan se asada na we say be me for am me fine it say wonya dan o to asase what you say to asase sapata na obebo se dan na obesi o na we si ho na mo ya asada baby kwan me o mo ya asada akwan so ma sise kunwa ma se tete so collection bo si no o preacher tre one na yo na o ye den kwa wo ti bi o ti preacher ni bi o ka sa o ti na say ne Udi station with the speakers about Basro. Accra Odako, man provi, I wish man provi. Wanted. Send me a bay of it. Now, who's a mechanic I'm go for no. I never walk. I shall see a tear, sorry, I saw them. Yashi Kunya, Hannah Soffort here, Hannah members here. No, yeah, sorry. What I said. Now, won't go out in her. Members here in her. Now, you won't come up with man, can also preach my watty. Go be drowned. I'm also a transmit you. Obi ba ofie no pese wona ne ka asem bia me ba ye so ma mekwanya tenase ana ye di nkomo kama wote ase na me do kwan wona wugina ka kwan finfini na se sofo bra be gina me nchen wa me ma o na ka ba be fa ye bia wodi eduro bia ba yira okay me so ni bi nti be wan se sofo bia ewu na na ka ho no wa an se ba bo bi ko ba adwan ye chi wo ma do ba ko ye hu na be sin ne ba ko de ye bu na tan ya kan na kwa ye da so aka no ho ansem Toti ase enti baby wo ha ye nyina wo nya ade na wo ye no enye aja ga na aba kura hwe no kasa ade no asamo because me no ka bi ati free na ko wura ba na kunkum ni pa bebere ai kuma bi a wo preach kura ka ho ai am no speakers no machines ni na what ase enti baby wo ha say me ka kacha baby wo ade na wo ye no baby wo gina ye no enye wo na sese wo gina na wo de ye ade Yesu ka se no se Adana baka te bi se mo frame so me nemo mo am ye de entene means ade no wo ye o kwa fa so ye ade no entene flowers de o de abesi ya efe na nsuo na wo de goso no enye nsuo papa ntime yewu no ba ga tama se enti o baka te ne pe bi se mo frame so o gina kwa ho jiska
extra tem kan Bible wo safo pene no hwan ko se de do a wo ko asore wa hemfa a wo man de ojina kwa Tuesday ojina kwa Wednesday ojina kwa ko se de do na wa hunyansa o ka so dem say man dem ana ni bara o preach wo no so mo wai nje se no se oboni ese se o ka so dem kaka ya o fa baby na ni pata ma me ye wo akola wo ye tete no na ye tete akola wo mi lo sebe ana ye tete akola wo ka kwan baby ye tete no wo fie ni a chance wo kwan na dom na sa na dia de na twom hwehwem no wo twom ese wo gina ho na wo se wo ye betwom ebi ma ha bi ma ha san wo twom se bi ba na wo twom wo bekum ye tete no e wo fie ansa na o de akwa bonte aya wo mo pritu akwa ho nyina e bi so se wo soft peni o tete wo mo so wo ko pritu akwa ho o we na no soft peni no we what I say me preach e wo kwa ho pe but aya de sua wo do level bi abo so David esa no free kwan me wu kwa me wu kwa so what I say and so say ya ba station de ya ba sra hasan de ya soro wa okay eno ho na mo say men kwa na be gina na me tie bra Yesu nchen bom pai de ma ya me hira ba fa de o de kama wa ya fa de na ko ta sase o de ko sidan ye wa de bi aye wa soro ya say ye tru chamber kura dinta mortified yes I dem say yenya urada ya do ya ta asase kakra ya be say sit down so ye sika e wonu so adofo mo aye so ye ko beg was akwan no so na ye dia e dey sit down na afi ya members na omo wo no mo nyina nya ba bia betena aba betie nyame asem so what is enti back to your question na asofo ya bonan omo ya bonan na wo ma mi ha won tisa asofo bebre e wo mpana oh enti no se oboni say get say wuna mu nyuma me wo ye na masa ne oba bi akwa da on say me den no the suffer na mu preaching your me na kire say mo so mo ya mo mu na me wo be say asofo ye bon na me kire say omo ye bon wa mi sam say asofo ye bon say wo sam say asofo ye bon a ana kan be kire me so me bobere na wo say asofo no kire asofo de omo ye bon okay asofo ye bon say we you anu tete asofo ye bon o wa sama ma bi say e be chechero suffer for boni bi enya nia okay ye fa ne say yen hwe asofo for wo Ghana hanu mu say no ade be chi ade be sa ko ka sofo aye mi say sofo aye mi say ye boni mpacho odikan me ye we kakra wo me bra na okay no nyame frɛ no me metumi hu say enye wo ina na omo asolofie okay osolobia na ejuma na kupon dia shenesa me de kakra menim ni say obi evangelist yehwe John Osuboni a wensi asodan dabi but o preach nyame asem otwe akra e de ma yankopon then wo ka asem no de obeji edi no amono mo no bi me preach o kwanchen pen a ma siso bia enda o yesof amen enti nyame asem no obi o ma obetie obetwemu akọ but asampa na wo kanenti no etumi bowura no mo obi kura ekodi boni otika mu but asam na wo preach kire no etumi emama nani yeden eba na so ma osan echi ina bebre no enya asofo ende e wo se yagitum bi nya asofo obi omkura na owo asolfie no friend wo no so we kwan preach wa asoden otumi oje magafon na se okokora tumi gina kwanchen ye kan kra o preach ya ko se otwe nyame asem otwe akra e de bo yankopon adwuma no nkoten de oye bi enti me so kakra metumi aka wo ho no aha ena afen so wo hwe se asofo nda asofo ho nsem o china se ade chia se adwuma na ngasa na wode ma yen no ana adwuma na wode soma yen no sese na adwuma no ede baby na asofo no nso enam baby ne obehwe asofo mo ko wani mo no nioma e breakthrough am but one na wo struggle ba no nioma mfa mo dentia se obi ahun se sese nyame dwuma nyame som no ana se asofo dwuma na ba business nti obi tum we du anim but baby a we du nti no onfa nyame asem no enya hwe obi kura tumi kasa se bible no kura no onyi ni obi kura tumi kasa se onye heaven ni
ba da nipa no o hye ase e wo nyame asem Paul ka asem bi se den ti na ye hye ase wo sunsun ne adi be wie hunam nti o ka che kolonto mfro se wo yankwase afo esan se ba bia ye free hye ase no ye we efree yam nti me de kaka amaka ne se eye awrefu na ba asofo no bi so but wasan wachi a ebetuma aboa sofo ni apostle Paul ya je wachira na adwene baya ade me de American say am ka kira wo say o tuna dira ba bia aka nyame asem na anya onko a say asafo no ye wa ha na ye say be say ye ko kan nyame asem ka akwan finfin wa ye betuma akọ kam na but say no only kan no ye ko Bible mu a Bible so say obia ne ne de ye wo asem pakafo ye wo asofofo ye wo adifo ana ye wo me Bible ba bia ya twera se won preach wo ka akwan say nye kwa akwan ye nim say John osuboni say na ntofo kan ye o preach wo ka akwan da bi o preach wo je collection say ne de bonya say na o kwa soro we ye say Bible one state but ebia ebe dia mahu ne ne amate no wadanse na monli enti sofo say obi wo waso we no evangelist na o de beto ni say o papa mpese eya no pa bia me ko kwan ho na me ko nyanya na me twe akra na me je collection na ebia me fa mbra so we no na say me fa ento speakers a ebe ma evangelism no akọ ne ma eye bone wo weni so ana de but time to de kan sa asam ne kire no ana me behwe wo ba ka kire me say papa odema ba me so be say me kwa ka akwan na ho yam ko kan nyame asam twe akra de ba so ba say ye hwe Bible no so say wa yen asofu person is a question ma o ma me say person be say so Yesu Kristo abra oba ye no okojina kuduo no mu kan yame asam ho ya so kuduo manya ka akwan ho kuduo manya ka akwan ho me ma ya labi am afishama what you say Mr. I apostle ese no say ye kan nyame asam okwan na o say ye bone dia hemfa ne okwan Yesu kwa kan nyame asam okuduo no efie say so no na ne time no aye time no de ba ya efie say aye embre ama mo wujira kwa ho yi o mo preach okwan no efie say na say se na asofo kan yo no so preach okwan ho da ni mre so say o asore ni mre so ye no wa preach efie say I know what Jan about them. Say when ya asore. Person me chair na dey say am say ye wo obia ye wo evangelist. Kan no na stages. Evangelist won to mfa ne nto asola no. Dabi because of the message. No dey a footwo. Yeah, ye wo message bia ye mfa asore no. Nti evangelist wo dey what asole na wo the evangelist and then ye kan nokre sen nokre wo ho pa evangelist for no wo kwa bonten atwa e dia abose ka akwa ho asana make dabi oh ya evangelism work eya ka akwa ba say anopa bia no so kwa akwa ho na obenya nipa wontimi nko asema na wo kan nko fi usuro fi ho okofia nipa no anopa no okwa adwuma onya time ana babira wo de kwa kwato no fie meaning say enye bone woni so obi aprichi wa ke enye bone obi aprichi wa ke ene so for ya ju obi aprichi wa ke ama asam na ye daba ne dama wa kwadichi abusia ko e be nya mo comment e wo asemi so say so for aprichi wa ka akwan ho a eye bone apostle Oboh ko e kire say eye bone ekwan men so for Paul so say enye bone say ye be hia mo comment e wo comment section ase fi say nya apostle some Oboh ko ka no menti ase so for Paul so enti ase ade ye pe IGP e de ni be agosa won ka se be chepte meme we krase say obi ba so ye banja so yo sam pekania okwa ahemfie no akọbọ na ma ni o na bodewuro na ma na hia wo edwakasiem eno ye tete enti tete na ya dabai se ye kweye nim ye ma ya o mo sabra no ma se nyankopon de nim de ene nyansa a kire enti kwa ye kweye nim ni na no nim de ne tre sabra no mo nim de conversation ye beto aso so for se wa ka che na so de bisa on kaka yam sampan ana ye se bisa wo na me so for me kwa me tim preach wa so dem ho mfie bebere na ya si nto mo preach wa dan mu
Aso boy, madam asese mo ba. That's so conversation no aye de. Ye nsi wa ha. Ye beto aso da foforo. Agosa manchia na balata ofeta o manhina na ma ye bone. Baby o bi aye chia no. Mante. Na kire say conversation no ye be hwe say wo preach wo kwan ho ye bone. Ana say wo preach e wa so we dey man na enye bone. So for wo don ko e kire say wo preach wo kwan ho ye bone ka so ko afie. So for Paul so say enye bone if you say explobia ene na achedie. Abusia aha ene ana ne ye de ene de ni besi. Now so ye be talk for pepe ye de emu chire mu bebro. Na ye ma we hu say e bi preach wo kwan ho ye bone. Ana say enye boni midin ene akosia spakos na so ansa na me kona me fa sida kese emfa enkoma University Foundation sedane da osomasne ma me di dwumade bia e de besomo e wa attention TV so abusia wa wo ye ankonam ekuo awpe foundation bi ayen wa ye de me pa cho ba cho freak University e wa 0548302985 0548302985 asida kese enkoma me producer de part ene me editor ene me cameraman me Chito Attention TV. I say we inspire you more. Bye bye, Macab.